Tariki 28 Gashyantare na 2026 nibwo Israel bifashijwemo n'inshuti yabo y'akadasohoka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye igitero karundura muri Iran. Iki gitero cyiswe Epic Fury ubwo intambara biratangiye, aho byabaye nko gukora intare mu jisho kuko Iran ni igihugu gitinyitse cyane ku isi, kabone n'abarabiyita mbere ku isi mu bigendanye n'intwaro za kirimbuzi. Ubwo ni kwa Donald Trump. Mu masaha make byabaye nko gukira igiti gitsina kingwe kuko Iran yahise yohereza ibisasu karundura mu bihugu bigiye bitandukanye harimo nka Israel, Bahrain, Saudi Arabia ndetse na Qatar. Ubwo sasa intambara yeruye ibiratangiye. Muri make abafite imboni zireba kure, iyi ni intambara yeruye hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bano bamari bamaze igihe kinini bagenda bashotorana buri munsi, aho isi yose yakomeje kugenda ishya ubwoba muri rusange kuko bamwe batangiye kuvuga yuko iyi ari intambara ya gatatu y'isi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe igihugu cyatimbura ikindi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran mu gihe iyi ntambara yabikomeje, kuko iyi ni intambara iteye ubwoba. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze, iyi ni Leo TV Entertainment. Icyo nakwibutsa ni uko wakora kuri subscribe kuko tuzajya twibanira buri munsi kuri umuyoboro wa YouTube basobanutse kandi basobanukiwe. Bahaye ikaze. Tugiye gutandukanya bino bisirikare byombi cyangwa bino bihugu bibiri byombi bikomeye ku isi. Dusanga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite abasirikare barenga 1,000,000 kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite abasirikare bagera kuri 1,395,000 ku murongo w'urugamba, hamwe n'ububiko burenga 800,000 bw'intwaro muri rusange. Ibi bigatuma igihugu cya Amerika kiba igihugu gikomeye ku isi. Umubare munini w'abasirikare utuma Amerika ibasha gukora ibikorwa byagutse ku isi hose. Iyo tujye kuri Iran nayo ifite abasirikare benshi kuko ifite abasirikare bagera ku 650,000 kandi ikaba ifite nabo wakita nka reserve force ari 350,000. Iyi mibare iragaragaza ko Iran irebera cyane ku mbaraga zo mu karere, aho abenshi ari abasirikare bayo bamenyereye gukoresha intwaro rusange n'ibyogajuru muri rusange. Ugereranyije Amerika ifite ikigero cya 2.1 kurusha Iran mu basirikare bakora ku murongo w'akazi. Ibi rero bikaba bigenda byerekana yuko igihugu cya Amerika gikomeye kurusha Iran. Ariko witonde hano kuko Iran ibintu byayo byose ntabwo igikunda kubigaragaza, ikaba ari nayo mpamvu tubona ko nta bintu byinshi bihambaye igisirikare cya Iran gifite. Ariko Amerika yo akantu kose ifite ibishaka kukagaragaza kugira ngo ikomeze kugaragara nk'iya mbere ku isi. Iyo twagiye rero mu bigendanye n'imbaraga z'ikirere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite indege zigera ku 13,000, harimo indege z'intambara zigenga zizwi nka combat aircraft zirenga 3,300. Izi zirimo nka F-35 na F-22. Hari n'intumwa zitwara ibisasu zizwi nka bombers n'indege zubatswe mu buryo bwo guhiga izindi mu kirere. Iran nayo yujuje indege nayo ni igihugu gifite indege nyinshi cyane kuko Iran ifite indege zirenga 600,000. Iyo tugiye mu bigendanye n'ubwirinzi bw'ikirere cyangwa intwaro zo mu kirere, izi zizwi nka air power, Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusanga ko zifite indege zirenga 13,000, harimo indege z'intambara zigenga zizwi nka combat aircraft. Izi zirenga 3,300 zikaba ari n'indege zigezweho cyane zizwi nka F-35 na F-22. Hari n'intumwa zitwara ibisasu zizwi nka bombers, ni indege zubatswe mu buryo bwo guhiga izindi mu kirere. Iran nayo ni igihugu gikomeye cyane kuko ni igihugu gifite indege zigera kuri 640. Izi nazo zikaba ari indege ziteye ubwoba zo mu kirere, zikaba ari indwanyi karundura.
Irani kandi yibanda ku ndege ntoya cyane zizwi nk'indege ntoya zitagira abapilote. Izi zikaba zizwi nka drones, zifite ubushobozi bwo gukora ibirometero byihariye. Ibi bikaba ari nayo mpamvu Irani yirirwa ivuga yuko umunsi umwe izatera Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuze mu kirere, kuko ifite zino ndege ntoya zikora ibirometero cyane. Ugereranyije, Amerika niyo ifite ubwinshi bw'ibitwaro byo mu kirere, ubundi ni nayo mpamvu ibasha gushyira ingabo zayo aho ariho hose ku isi. Ibi bigatuma igihugu cya Amerika kiba igihugu gikomeye ku isi. Ikindi kandi ni igihugu cya Iran, nacyo ni igihugu gikomeye ku isi nk'uko twabibonye. Ikindi kandi kikaba ari igihugu kidakunda kugenda cyerekana ibitwaro gifite. Ibi bikaba ari nayo mpamvu abantu benshi batinya Iran, kuko utamenya ibitwaro yibitseho. Nk'uko twabivuze haruguru, abantu benshi bafite ubwoba yuko iyi izaba intambara ya gatatu y'isi, kuko ni intambara izaba iteye ubwoba, kuko yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'igihangange ku isi, kandi na Iran ni igihugu gikomeye. Abenshi bavuga yuko n'Uburusiya buzahita buboneraho nabwo bugahita bwinjira mu ntambara, kandi ni ibintu bizwi yuko buzaza bufasha igihugu cya Iran. Nge twari turi kumwe muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe. Ikindi kandi niba kunze kino kiganiro, kora kuri like. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ndagushimiye cyane.